So, hi everyone. Today I want to review produk Corzax Snailly Essence. Dia adalah essence yang membaiki kulit, mengandungi banyak bahan-bahan aktif untuk bagi kulit kita. I dah guna produk ni since I SPM lagi, and now I dah bachelor. Korang bayangkan dah berapa tahun I guna. So, instead of that, I dah tinggal sikit dah produk ni. Nampak tu dah tinggal separuh. Because I love to use before I keluar, before I make up, before I do anything. Produk ni memang berkesan untuk your skin because dia mengecutkan jerawat I, satu, membaiki kulit I tak tahu apa dia punya ingredient, but dia boleh baiki kulit kita jadi lagi smooth, lagi thin, faham tak? So korang yang ada macam masalah kulit ke, masalah any macam dark spot ke, you guys can use this nail punya konsep ni produk. And don't forget lah, basuh muka sebelum guna, and baru guna pakai ni. Okay, basuh muka I selalu guna selesai. Nanti I akan review produk tu, but this product is very good. I pakai satu layer je dekat tangan I macam ni, satu pump. Sebab apa I pakai satu pump? I tak nak bagi pori-pori I tersumbat. Kalau I pakai banyak nanti pori-pori I akan tersumbat. So I pakai je macam ni, taruh je macam ni. Tak kisahlah, kadang-kadang kan korang dah taruh makeup ke something like that ke dekat muka, baru korang teringat aku lupa nak letak skincare. Kau letak je atas makeup tu, kau letak je. Asalkan kau pakai skincare, jangan lupa kau pakai skincare before or after makeup, because skincare is important to our skin lah, untuk jaga kita punya barrier skin. Sebab kita selalu basuh skin muka kita, dia akan jadikan nipis tau, korang kena tahu tau. So instead of korang takut kena macam yang kena cahaya matahari semua, boleh rosak semua, better korang pakai skincare after korang basuh muka. And jangan terlampau sangat basuh muka, banyak sangat, it can cause muka tu jadi kering. I tahu dekat luar sana ada produk-produk yang moisturizekan kulit, but jangan terlebih, don't overuse it. Because dulu I pernah guna skincare terlalu banyak dekat muka I pun boleh jadi sakit otot. So that's all from me, I want to share to you guys. Thank you, bye.